Anya laki din! Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilakla ko na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga rin ijay balay da itay lang. Nagsinarunuta lang nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kasi mati anak na niya. Manumot tan abulan nga agsinsinubli da ijay ospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mga tinatamaan. Kat, manungay tinagsaritaan nyo. Ay, makapasin na iti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Yung sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na. Kaya nalawa mo iti daga. Saan lang ati nagsaadan ti balay? Adamot urnong ta, iti manu atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una, katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Auntie nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasiw na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia? Bayan nyo at tattao ti makam. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti pan nakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno dayta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid, kanawan, dagiti chismosa. Dayta nga rod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay? Ay, iwan lakay. Napan ko nga min pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Ay, wala. Nasaya update na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundar da. Ay. Ha, amugon. No asino ti dakdakamatan bakay? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. Ano sandalaang ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lagit day. Naimbag pa'y kadata. Ta saan ta anak ka abroad? Maar-arami din, ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita na. Nay, kariring mo pa'y laang kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Ah, asino akaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. O, anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada.
Ay na, bayam angag pasagi daging gat kay kayat na. Di daan mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo? Ti maibaba ni di ginatang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay, wag. Nakita mo da jay bakay. Awan mo ti sabali akaruba daan ang bayag iti abroad no saan ada talaang. Kasta una ti panangipaspasika da iti mararamid a balay da. May samod ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasya nga ipupos na. Saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag iti abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rot ti kinapasika da. Kunamla no isuda lang ti adda kabailan lang agparamid iti balay. Sapay la kung mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Ah? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa ang nabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundar da. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no adda makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagat nagmadi abasaan ti caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kaslakikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada? Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita aman. Addan maararamid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawak ken kamare. Anya lagi din. Talaga ini dumdumamet, ti adda ak kinapasigat yung agasawa. Nagguwapo mo tinda euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang ngal daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad? Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyamanam latan o adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi. Napaisuan ka iti imbagak. Iso akas tati ko nam. Hanya lakit di. Wen nga agpaiso niya. Dayja Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, angamsaan mat. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da.
Ngam saan magtahulugan Saan lang nga dahi tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano a bangko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madla nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia iti naminsan nga aldaw. Ay una yun, kunaklakit din nuurnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kasdaon ay panagpaspasikat da nga uray dala ipos iti Facebook. Awanan ba indag nga gasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki day. Amo nga lakay, magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanaimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na, sipod pa'y. Una yun da dya Joel. Ay, yakam mo. Nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada, ngam nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon bakit? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno. Asaan na ka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagaam kumamad ti asawam. Taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagnakano ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami anak ka-abroad, makabalay kami. Ken, adama motor me. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo langit din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton o may alawas nga rodan ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen Ken igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan. Bakit? Ay, wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang 3 million. Bakit? Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwan awisam amin na mabalin mong awisain. Amin ako kumarin. Nagitam amom kan amin na nakaroba. Bakit? Wan kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparem. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad adu tayo. Naragrag sa. Wan mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel, ure asino kadakwada, awisam ida, ibagam nga imbagak. Ha?
Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mi kini Auntie Ofelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan mi. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tao, ang nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar mi. Isu nga awisan to ida, tapno umay da. Awan mare. Ibagakan ko ano makita. Anya ka house blessing nga ibagbagamot, mare. Isuda nga gasawan tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ofelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunot yo. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yo. Ura yun lang nga i-post mo dito Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan la ang ati house and lot ti ipabless da? Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuen no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tadao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Kat adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagi din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidin nyo ita, kani bakit mo? Umay kayo ay, balay. Ay, kwa. Agpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang mi, kani Auntie Ofelia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan nyo. Ay, Panurbora minggana ije balay. Tapno maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo yo ang mairwar. Tinaidumduma kinapasikat yaw. Pare. nakababain talang aro dita bakit. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang daw nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta iti. Ay, saan na maulit na di bakit? Saan na talaga? Ayuwan lakay. Saan na talaga? Impagarup ko. Ada talaang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Ngam nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da.
Ngam data. Santa pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita. Namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay ngarod bakit? Awan maramidan ta ah. Daituhin ti maghanap ta, iti naidumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.